Wathi umbomvu ipolitiki umdlalo wamaxoki. Cha, ezivuka ngazo ngane zakwethu zithi ubayede wesitelis sukaleni madoda indaba ezisha bathi usevele wathi nje lapha kuthula sizwe Buthelezi hayi ekubeni undunankulu ohoxisa inyawo umntwana sobuya sikubona. Ikhumbule phela ukuthi uthula sizwe Buthelezi yilo ongena yonke indawo le okhip ovela nje asayina incwadi axosha umuntu ungonakele lutho. Niyakhumbula kuphuthuka incwadi owayenzile yena ngalesa sikhathi lesa yayithinta yebo eyayithinta uMancinza inkosi uMelo Sizondi yayiphuma kuye njalo unqengelela sukanini madoda. Hayi ungangenze lakho usevele wathi hayi ayophumula shenge sobuya sikuthinte yeza manje ke ngena manje kuthiwa kuphanyiswe bani uChiliza ozoba undunankulu kodwa nje lo mntwana ayikuthi hayi hambe uyophumula indaba ezitha hambe uyophumula. Engathi isilo sethu asinandaba ukuthi ungakabani masikufaka amasondo ongabe indaba zalutho asithathi kude sithatha la eduze. Ngiyakhumbula lezi ngqolo esasiqhuba kudala sisakhula kwakuthiwa umajike eduze hayi ungangenzo lakho ujika la eduze akathathi kude kunje yabona njengoba esematheni nje kulezi insuku hayi ngiyakutshela wena kubaba yonke indawo kubaba ngishikhisha upelepele uphethe impela yini ubaba wasendini usevele wathi akahambe uphumula ulokhuzana uzobuya amthinte kuyipolitiki ke nje once kwathi hambe uyophumula yazi ukuthi sijalukile. Ngake ngabona nomabhiza la ku West Street uNdosi lo wayephethe amaphoyisa ethi shoot and kill ezothenga amadumba hayi bandla hayi akasakhathele ngathi bukuyogula umlilo bafethu politiki umdlalo wamaxoki ngempela ipolitiki kwasho umbongo wayiqinisile umbongo ethi ipolitiki umdlalo wamaxoki ngiyibonile mina ulala umhlonishwa usuwomunye umuntu cabanga nje umfundisi okuzothini kubazalwane engabe lo Mancinza weni yena webambele meeting namakutshukutshu yena yayithini into yakhe wonke ama meeting aradi yena mayewabamba namakutshukutshu mase banjwa abanye abantu yena sebe wrong sekuputshuzwa izithombe hayi unensilembi lo Mancinza lo wangenwa idlozi elibi naye ithombe zakhe ikhona uMancinza ehleli namakutshukutshu but abanye abantu mase bebamba ama meeting sebe wrong sekuyena right bafeni ningasenzi ingane phela kwipolitiki konke ipolitiki yakudala le ebhale emaphepheni singayazi manje yonke ipolitiki sesiyibona la ku social media akukho engizosifunza khona konke sikubuka la social media ziyakhala manje.